O te o folo fa talo fa tu Samoa lo fa fo ba de vanga o le fiafi e no moli ba binu te te le July 5 e le taimi manjo in New Zealand po hau te ronei e ile dei fo ia fiafi o le so fua aso se folo maliva o le masito fai o le dei tu sanga lua fe lua se folo male lua e o le to o na fo ile dei Asiata Pio se e bedu ole tanto no fo fa sara lo nei to fa o le tutua male o nanga masania ile tanto Blue TV Bai lava yaso ko fuata itasi se ia pa ia so foraile lima so le vayaso da le lima ia se ia pa ia foi le fa ma ia le tanto por kalambe yo de tebi ma sani o folofa ma fa talo fatu ma fa malo atu e le tanto po tru po fe la vale tafa o le kelope o fe o le nei tu o le lalo langi o fe foi se atu o lo e ma futa ia ma ta foi o e ma ua ma ia le fa sala longa le lei foi vai o le fiafi e ole to ona le nei tanto por kalambe o le Tautai A'e bale bruia faivo so tanto o dru Tautai A'e bale malo Tautai A'e bale fia ia ai be se fo o le anga le lei o le tanto o matai sili le langi ia ole fo le to inga taimi o lo ye o to ia wala nga o le nei o nei o na po mo na fa sera lunga ia o tanto ke lo pele be o international tanto fo le wale o to na o manto ia o de ronei ia apo feala le te maua mai ia afa pe o le tai how good morning ia te auto e tafa te tele mai so le atu Europa America ia o le atu Asia o tele o mai loa po le ale taimi ia auto ia afa pe o matou lava fo e vela talata mai le sone le ia matou ia o te ronei ia fa talo fa tu le nei via finisi pe yo au se talia o le ia o uli ia good afternoon afa pe o le navito atalo malolonga se taimi o le ia o uli malo le nga lulue malo fo ile usua i mai le tai ona le la ele fa ngofie nisi o nga luenga o le o malo lo nisi fo o nga luenga o le vai aso fasifo le nei o nga luenga fai ti u te fo i ma fai volo o fe nga ia ia wa kele fo ila le o fai pakila ko le ano io le break up la to ia le fai le dei taimi po fianga e pe masania i fai ungo tausanga e le ngata o le fata pe no nga luenga fai o tufa nga fai longa ia o fai nga padi o fia o a ma vai nga o lo fe ngai ma se tanto dru ia le tari tonga o mantua fe tau tonu lava fo i nei fo fuanga ia male tausanga antoa sa e fita i tunga ia a wala tautua fale ainga mai mo foi pega fangi meka o ngi break up ainga ia wa tele ai o veri ko ke o mai ia mata tu fo il partir Christmas e o mato nga luenga mata tu fo il break up para mato nga luenga le fa ia ai mana ia foi pe a fa ia ke o mai foi break up ainga ia ia si ainga la ufa pena io tau fo ona faise fia wa ainga matulanga o fenga ye o volofantu le amatalia o programa le vanga o la fiafi no rufa tini o tu sala o tu pa ia mo tu sale ave ele o fakaina se fa amatalanga asianta ma tu tua le Blue TV ia be se fo le programa le tu ia ai mai le suafa o le mesia o le pepe fo io o falu penga o lo tanto o li fa o la fa mai o ia o le pelenisi o le filemu Prince of Peace o ia o le loko ia o ia fo o le alefa ma le omeka o ia o le tupu siri ese ia o swafa nei na valo ia ai ma falu penga ia o le tanto o li fa o lo Yesu Kristo a vela lo na swafa mamalu o lo na swafa mamana o te fata lofa ma o wofo lofa tuai ia anti o to lava Samoa le antu pele amata bailava i se o pito mantua lava o lo maua mai lo leo ma sila mai se ia pa ia se o pito i titi ele nei vanga o le fiafi fata lo fatu le tulanga la walunga le tulanga lo ia ma le tulanga fa lo ngia ma lo le folau ma lo lava le tawata fio yo le dala le lei so se fata fai tulanga ia la wia o le fiso la o le tolo ia ai mai tasi tanto le maunga yolo au te ala tasi ele maunga yolo po oyo le eleni po oyo le Israelu po oyo le Utaia po oyo le Samaria ia e tasi lava tātou le anga le leo lo tātou matei sili le langi po le ala fo ila le fata fai taulanga o le ale au nanga tau e kalesia o lo e tu vai ai ma isa ili manuia i le tua ia tau te au whanga uma le swafa mamanu o lo tātou mesia fata lo fatu ai so o se
fata fai taulanga ma whaafengainga mo tau whalitua. Ia, sa ule ole whaatalo fai, ta mama tina mātutua, ma lole, tau antai ma lole puno wai taro sanga, mori molia i le tua, ia, mai se fo la tau, popo fala, mai se fo, i ole pati ta oto fe po, e au manu wai, mea malava ma tau te whaia, e mai se ole au malolosi, whaatalo fa mo folo fantua i ante au tau uma, ia, o nā whele o lo whaatalo fa. Ia e te outou ma pele le loto ma le nganga. Lea mafuta mai lunga o le tātou porokalame. E le nei vaenga o le afiafi. Wō ma pa anga mamae a lau Tautai A'e. Ai mai se fo yo lau BluwaveTV. Whaatalo whantu. Ma ofo lo whantu Asiata. Mo outou ma lava i le nei vaenga o le afiafi. Ma loa fua ai la ua maua. Le anga le leo lo tātou ma taisili le langi. O li vanga vale. Ma lo la vale. Mafuta mai. Ma lo le whantu toa. Ia me se foi o le ofo Gloria mataafa misa mataafa ia po mataafa e kele ai ngo kau ia ona fa nga ingo fa ilonga ia au di lo la sila fia la foi ia e le to fide foi po ilanto ia le ona de sofa fa talo fa tu mo folo fa tu fa taili ma fa mai Susana Joana tia mai California ia o mi foi aso ele to va ia o ele to fine lungo proclame ia fa te tele ma fa mai le vanga le via fifa bonu ia tu Christmas male tau sanga fo i le dei fo ia fiafi mai ia on de roa i New Zealand Jerry Landu ma lo ma fa mai fa te ia mai se fo pa io ainga fa moi ia o mai a on fau ia masoloini me alo fa bene e lalo to la au Christmas a wa fo ia le fa na to tele mai pele Dala yasi toma malo lava le mafutabai ia olea o te matamata tu nei Hong Kong ia o le ia o te le fa pe o te fa tu fa pe Hong Kong i Otara ia o te lo ala sa o le sunga ia dala yasi toma ia olea le taimina wo ye o to i Hong Kong ele taimina nei fa manu ya jur Christmas fa tai le mafutabai fa zoa yo elu But tau mafutanga Merry Christmas. Mai programa re Tautai A'e me se fo Asiata mo outou me se fo le ainga. Nei vanga le viafi. Pa ma toma nongi fa mlu ya tu Christmas ia ele nei vanga o le viafi mai tanto programa ma tua. O le vai aso le nei o le vai aso muli fo ile nei o le onanga alau BluwaveTV ma le programa o le Tautai A'e. E ia lava nisi o tatou pop-ups e me se fo o tatou news update. Ia peitai o le tatou porokalame lava ia o le Tautai A'e ia o lana toe vai aso muli lava le nei ia o le mea whaila leo manantua ia e au ngā le tatou whasoa ma tatou talatalaroa mo tatou vai lungo le lau whau malu le tatou porokalame ia ma momoli antu o lo whaanga ma whamurianga mo le kirisi masi mo oe ma lo ainga Ferrini seu a talo whantu Bana yar fai lo mai le vainga le te mafuta mai ai mo le so to tele. Le mafuta mai na Newcastle i Australia. Io ia Newcastle i Sydney. Sa o ia Ferlini. Ata lo fa tu la ma lo le mafuta mai fa mo le tua. Ia e ele fa mo nga o matua va la i fo ile me ano fa ia te tonu le Maota. Ia malalo le la au kirisi masi ia au wa fo ile tufa ina mo le fa nau ai mai se o e beli. Ia sa o la le sunga ia tala. Ia ele sa o ngala le fa tala yasi toma ia le o tanto no le se fulu lua le o uli ngai Hong Kong. O manaya ia. No wo i wo fa ila tala le o no le sunga ia tala yasi le fa maluma. Wo i Hong Kong. Ai o te ola ia. Na o le stop over fo ile le va lili. Ina o mato malanga mai le lua fe male dolu malanga mai o i California malanga tulai na i Hong Kong e sa uni ele va e o i lunga i Manila te mi fo yo ele nga luanga fa tala te mi lale na o i nga i Hong Kong o te lo po to ye ye la vale te mi le o i le pe le Central Airport fo ile le centralize la lang le sa tele na senta i California Daluai ono le September 11 maltulanga le sa tupu. Peila o inga wow fanga foi lele ia malai va lele le fanga va lele bisi transitions va lele mo le lang. O ka e se malai va lele.
E fa sa mai o sunga ya tala pe fa pe se la tala au te lo e agree tala la tala le manisia o to le si la fia o i fa to au lo se mala va le ke kaungu ona e alu la ia ila lo pu ele me o le tram kama foi le pe le train le alu la lo ele vantule e te alu ile se piko e pu la va o ka e se mala va le ia la tua mai i fa peka i ka wo ka vai male va le California wa ele fa ka mala foi California la tu male va le California la te sa fa fo pe te pu ele terminal passes foi le e te halu ile se pitu ai o ka ma to nu ina i Hong Kong o ka o le alu le tio foi pe a le o vai o mengi o sainga awai e fa pele pisi fo ile wala je ka vo ile tau fa ma liu e ja lo tala sa e vai fa tai le fa mo ni me sunga tala ile ai alu ko nga male va le nge fa pe vo ile le e na o se fa tu la between flights fo ile ke transfer I'm telling you ale e se si fa piko e fa kalia mai o e ma se ka vale vo ile le fa ve e ke le making a flight o tama foi la ke le ana tai tu la male afa loi tu la le pilio tai au mai e mafai ona fesu ia ia valele e wa foi la o se male valele e ai fa tai foi na ia vanoa na maua ina taimi lua fe mare tolu lo tala no atu ia ta fe la ele nei taimi ia wata sina mele foto atu e tau pisi male valele ona o fai ngar covid le sa pare fe ngai nei o yo le ia fa solo tatu fatalo o karangoa ko ia tala wo ko yoso foi moloko fia la ku Hong Kong yone fon ti talo fa la jalinga io e tongisia ia po la ufionga fon ti ia ai bese for fretua ia fa manti para do falo io o te fa vitai tua o ke de fa mo ia ke pikia o kalo le son nafi io wa mana tu fo ie te wa va tu mai maususu ai le ia lo te tango le te pikia ka kalo mai le ile fa lo ata la tu ala susu ta tele tu ia fo se si ono le tango fo fa singo mai ka kalo mapo mtalo ile mapo ta fo ile uso ma te mai Virginia and now talo fa lava happy holidays from Los Angeles California God bless ia fa talo fa dia o tole mafuta mai California e ka ulo California o le pitonu o tau lo mafufa o le pitonu o le Anaheim io wa pe inana manto fato ai le lua fe super fitu na ia manto malanga vo na manto adua mo ke go fo i fa sanga mai fa penge ile le go fo nga ke le fo ile le Disneyland io ia ka o ka fo i ka ilo io ta ilo a fo ile le ai pe kai fa pe le o la fa pe mo le tolo fa nga ba o to ma la vale mafuta mai California me se fo sunga fa fe nga ia le tinganga ia male fritua le to fene a meti ia male la to kalisia ia nga te fo ile o pasta o peta male fritua ina Garden Grove i California ia male pa io le kalisia me so ila to tatu filo ma lo lava ia fa muria tur Christmas ma le tau se ko fo ia o to mala le va gara fiafi Gwency Elizabeth Momoisea zaua ile swafa palauli Talo fantu mo follow fantu ya ole to fine ia le mafuta mai principeni au setalia io fale pau Josefa o pampo malor mafuta mai malola va fa toa ia sa ola va o sini le ia ile va ngale a Ferlini seu tu pau mo hofo lau mau manuma fa talo fantu mo follow fantu asiata mo auto le va ngala fia me se fo to fine se fina sa ili malor mafuta mai malor fa jojo risco no toa se uso le mafuta mai Alaska ia Anchorage in Alaska fa talo fa mo follow fa dia auto ile dei vanga o le afiafi ia e me se foi o le to fai le vau to lei matapula Julio fa mo ia tu ia Christmas ba le tu se ko fo ia auto lo mafuta mai Melipone au Sentalia fa taide mafuta mai fa mo ia fo ile lo tu le tu se ko fo Lilo watching from Compton California oh iyo Tasi le pito no na manto wo mato mata ke no lo fifia nga we mana ye le ko recap fo ile le tanto savalinga
ia mai so le wala tātou tō ai mai e whai unga le tausanga no tātou ole nei tātou tala o to ne vai ngā le fiafi tasile pito nuu na ave ma tau fa mata mata ilanga o te whai atu tasile nei pito nuu mantua wha le ko ngunga e mau te tau nuu o tui California e mua brief man tau fa mai o le tunu ule nei e o ele umi ngai popula se kangaka se Mexico po se meuli va tu fa fonga le tunu ia e fika mai a oe una mauta tu oe le leva foi tu langa foi le tangata valeina yo na inisi foi o le vale o Pacifica ma tangata uli ma tu langa fa pena ia a o le sila pito nu ule ai ma tu foi la ile movie foi le Straight Out of Compton ma ka ukia ia o tau o le ia la le mata ile te fanga le na a ua e tu vai ia ile lau fanua e ta o Compton in California ia hatalo fa toi la ia to me se foi li leota le mafuta mai ai ia mo se Christmas fie me sta so fo Maria Simoti ma to foi mafutanga ma lo lava le mafuta mai ma lo le fa to nga te foi le o le te bai ta ia Lydia Erickson le mafuta bai le diva Denmark le mafuta bai le diva le viafi Denmark o fe foi Denmark in Europe ia ko se songi me vile o tau pe fuala ka geography foi le o ile ta history mal ia lena o tau le lo antu ile te le o banta alofanga pe afa pe le mafuta mai na Denmark ia mai le proclame le tuti ia straight from Aotearoa New Zealand Marine Papali mafuta mai Wellington fa mafuta mai malo la vayante o tu umba le vanga o le afiafi ia manisi la velu o tanto YouTube channel se umo kongo sia kia ku tanto YouTube channel mo mole to foi o lo fa anga family anga o le Christmas special greetings ele tanto ma fa malo ya tanto company la kono sua sala jewelry santi o le tu langa o taua o afia te to malanga mai ai New Zealand nei o misia lava oi ila lo I se to foi pitonu ia malo ya jewelry so ma fa bail de vanga la fiafi Tasi Market, malitato company la ko so major sponsors o tato proclame fa tele mo le tolo fa ngol proclame mo o ma se foi o le fionga ya le sambre fa tua le mafuta malitato fa lo na 1.2 Triangle Road I Henderson malo lava le ono sai malo le tu uso ya me se foi ya o tulanga o lo ia ile o nanga papa kora le tato Tasi valulu Great South Road pa fa be o le ma o lo wo fio pe titala au ina West Auckland fai fa ua ma lava papakura e ona e hafele I tanto o visa po le faloloa le na tolu sufitu Verrington Street e na cleanliness ia awa fo I sau fatonga o tanto o loa mai le antu Pacifica ai mai se o loa mai Samoa ma lo lava le ona sai ma lo le fatoa ia I le dei fo I vanga o le afiafi Pacific 40 ma talo fa voucher ai mai se foi o le fa tau o sau pe patala o loa mo Samoa I so lava se fa o loa au le ngalo le tau tu le unanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher kan ta foi le tanto Digicel Pacifica PacificEzy ma le tanto la foto pe Samoa ia ai mai se foi o fa longa e te ono manu malo ai ta I lua se lauta la ia mole up to $10,000 ia so to na I tasi to loa ile tanto fa pitole tanga malava la fola to tupe te mai aso malava te sema ma wala va no te no manu malo en tatu fa longa te lima se lau o te ilo se lau tala e se fulu tatu fa longa o se ina ia awa fo ilo ono manu malo I mawangi mangui or ngi fu kidi si mas le tanto Maota Samoa service stations I Vaetolo afia dei ia wa fo le service no lo sa ia me se fo yo ni so tu la nga le tu no lo sa vai nga uma fa pena o le ngalo ia te auto ia le tanto o nanga malo la vai ante auto e me se fo yo tanto sa maria nga le ia le to wa le mai ia I le o nanga la BluwaveTV me se fo yo le tu e masa dia tato me mai ni so tanto tala auto highlight me se fo yo le champingir ka ko Argentina oile sa peki Argentina siamu pini Argentina ile damiro sanga soka ile nei to sanga e le o to sila mai ai
ua lifi lunga le kamai kiki saku pa ikea lea o Lionel Messi ua ia lifi na ilunga le ipu ia ua foi ia le tabiro sanga soka ka fio lai se ko sila mai ai vai lai mea la ia ka o kapua inga be donu ai ta o tampua inga o ko sila mai ai fa atumulia se vai kala na ia Argentina ina ua mai ai le ta'alonga mata ina ile nei tai ona le la lea sa su e champion ai le au ma lo si defending champion mai Ferrani ma tu le au le falani le au champing le sa yai lo afe su marvalu e au to vai tu le tasi le tangata longo longo wa ma le sau ola na ta'alo le wai io le fa ki ulilia io o mamma pe e poi ele sua for tangata matua manta ina la for tangata fo ile nei na matua tilo matai uma ile la langi or ka ngaka le ngai ngake ko au mai ai au to sila nei ia para tua le na uma le talong wa uma le leina o to fa popo le time tai tolu Argentina tolu Ferrani mo ila to fo ile mai mo ina le talonga le ana le la le tai na mua so le lua Argentina ia sau ia o ai uma tolu ina uma le taimi fa tu nga ina to fa popo le extra time tai tolu wala ia a o kolu uma le Argentina o kolu le ula le tangata le na pu e manelo nata ia o no la ia me fo ile le penalties le kiki muri kama fo ia pe ka ilima ia ai pio fainga nga le sokala ndo ia o uma ia o silinga tali se ulava o lo filiva alava ia ona amata lola ia o le tu inga si kaili nga o le fai o kiki nga tama fo io free penalties fo ia le ala na manu malo ai loa ia Argentina ia ina ua so o lava la tu gold po la tu siko e tolu ai mana tu fo e lua ia siko fo ia le itaulia ele ifa manu ia ina ia le na kiki le au Ferrani ia tulanga mai lo le manu malo Argentina for the first time mana tu tamale o Lionel Messi o faisi leva ona te lo le numero tasi ya le soka le te mile nei mai le fa tu nga inga io la wori fo Ronaldo Cristiano Ronaldo mai a Portugal io le tamale o Neymar mai a Brazil io kamale o Mbappe mai a Ferrani ia male champigny le ka mixak pa igele Lionel Messi mai Argentina Lela ua o le taimi mua le nei o champigny Argentina over 30 years Lela ua ai mana tu fo o le talonga muli le mana ya what a way to end his career o lana talonga fa ma vai lea mai talonga soka fa va malo talonga nei o le pol langil nei tu sanga a o lea ua ta walunga ia te ia lona lifi no le ia mo le turu o Argentina ia i le tau whainga fo ia wai le manuia fo ina o Denmark Pora is no fan of German ia le nala ia le manuia fo le tau whainga sia mangi le sia tunu ue matua powerhouse la vai le tūlanga tau soka ia o te lo fo ia le ifa manuia ina la tau whainga le nei fo tau sanga o le si vai ngol tātou update ona itala whanoa noa o le whaiunga le nei vai aso e se fala vele sa tu le mai telo fo wa longo fa tu ile le to tele le mamalo le tu nei i puinui sa fo kilani e se fala vele na tu le mai na ile no fonga le kalesia sofitu Seventh Day Adventist Community Church i puinui papa toi ya te lo ile to na male la ina wa share la fo ya le fala vele le sa mali wai se la o malosi se tasi fo yo ia ole ma ole alo le tunu o se ali Samoa ia e te le la valona so tanga i to no tu langa tau kengi fo ia ai o peitai la ono ole o langa fo ile le sui o le tau mo fai o i tono proclam le Grace Foundations ina ia mafai ona to e tapu e ma to sui ai le o langa tu wai ia e o mai lai le taimile le ia watu ale tanga taitua ia ma tangata valina o lai totonu o lai fato amai ale sauninga sa fia ngai malantou fo ile so to na i won sa patile mo ilantou o ile tapo inga asfitu ia
e faitau ese ai fo i le tele tau te sila mai ai o vatua lunga o le afa lau tele i sau fasoa ia le article le pe amai an tanto fasalong fa business ona e te le vaenga o te tau mala mai me se fo le so tanga ana i le development ma le olanga suia ma le tomo fainga e toi tapui le soifuanga o le uso foi le ua na tupu mai le fa le lavi ia le sunga ia Daniel Eliu te sisila mai ai lunga o le afa lau tele i le fasoa pe anto foi mai ai me se fo ni so vaenga ia e te tau ona si le fia le mamalu lau tele o le anturu ia e peitai o se tala fa vau foi le na e se tala fa vau le por kalame ai mai se foi o le por kalame le Grace Foundations o lo ngā lulue mai ai te tonu ia le toate le lava o tama whanau me se foi le ngatole o Samoa ma le Pacifica o le e te tonu o le por kalame au a foi le toi tau tapu e ina o lo lantou soifua ma lo lantou ola ia mai tūlanga ma ale ma tūlanga le o le olanga sai ai ia mua ia ele hase so tatou e i songa past ma sona tuanai pe taila o le dalale na o to le tūlanga sai ai o le whaalau tele se whaasoa pe ato i taliu mai le tatou porkalame ta sile na tala whaavau po tatou tala o to na tūla i mai le whaiungole nei vai aso la stonai ia ua makua maka keke le ale whailonga fisili wai ai mai se fo i o le no foanga le sa tūla i mai le whaalevelave lea ia wa tangata vale nai ia le fo yuso ia po le fo i tama whanau wa Samoa ia a o lo o iai o ia i le process po le tau mawhainga ina ia toe whiriuri wa i le soifonga tala la jamai o le alavai le i whaamaunia ua mauaina le na whaataunuina le whaalevelave lea ia i te tonu o le lontoa le kalesia asofito le kanta e la tumaitua ia ele i maua lava se whaamatelanga whapea ua iai se arrest po ua pueina se tas ia au lo whaia pia sa ili le ngā leo i le vaenga ile weekend la foi nei le sa reportia mai foi se fala vela vela lo i Hamilton ia ina ua alua tu foi se ngauinga ia mau so fa ia se nga ese ia se fa tau lo le dairy le nai Ivan street dairy ila lo i Hamilton ia ma tu lo foi le ngana ia ma fale tonu ia tama i lima iyo tu lo wa fo le wa afiai ya la kuar ka kale male se pelu po le nga esi a fa ngo fier nga ia ma fa nga le la ya afiai tu lo le ile nga tu sa fo le wa mo tu si ai ia tama i lima o fa ka o lo ia o le tau mo fai fo le tali mai ma tau mo fai te mai le fa fita u lima ia o matua de le afianga nei ona po wa tele ma le fisili o lo sa u le te mile nei pe fa manta ua malu ia awa le winga ola tala makua le koe poi ma le toe kea ia le au kalepe ma le au fao mea ma le o toe popole lanto ia fatu le winga ola tala e uma ku le o sofainga sau le o sofainga arua ku le o sofainga e na o le fa atitele na o sofainga ile dei vai tau o le soifuanga me se fo ile tau fai ile fasi fo mai le tau lo mea o le nei tau sanga ai na o le fala velave after ai mai se la vatulanga le taui le faumea ia ma le au kalepe ia ole winga foi la le ia e wo fainga ta foi nai fa tau o loa mai se nga ingi kia ma ila tau foi le wai pio a kala ngoi dairy pe le li fala va ia ila tau in dia ia wo fainga ka foi nga ka o isi a taimi wa leo no forta nga taia ma leo longa fale o loa ma lona pa usisi le tūlanga e mawhai ona ia leo ina. E wai pei a tapa mai le tūla fono. Ua mantua le o iai se tūlanga la ua lunga. Uyo lea. La tato atu le tato malolonga a foi mai. O le a whala utele le whasoa. E i winga ina iniso tato article le. A me se a foi. Le whala vila vele sa tūla i mai. I papa toi. E le aso tona ina te nei. Pea mai a tato whasalong wha business nei. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pacifica e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market.
Tasi Market, ele ngata I fua whatoanga, e maua fo I a fee, maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ya leo le pama. Le ngata fo ilea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea fo ila kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whalawelawe ngata fo ileo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Toi fatalo fatu toi tali mo program mai malo loga masani ina ua jolu se furu mal fitu biru tau tei le July 5 le tautua le tātou Blue TV mai se foi o program o le Tautai A'e ma le manuia faiva o se o tātou turu I le nei vaenga o le afiafi ne so tātou talo toto to ai tau nu I le so I Samoa le zunga ia Joseph Zuali Iyo o le la ua to ai tau nu I Samoa se tasilea o doa manu o le tātou doa Samoa Tapito ila ititi lava lea o le toa Samoa. O le tangata muli lava fo ilea lea na whaala wiloa ia le avea I o lana lango mataalo mo le toa o Samoa. Ai toi ai o se anga whatau nuu le tātou tamirusanga le lalolangi fo ilea le lakapiliki, le ipo le lalolangi, le sunga Joseph Swali, ma le tua fo. O le tangata fo ile nei po le atari po le usole nei. Lea na matua I tilo mo iai. Au se talia ma le sunga whaia o ngai a meo maningan. Na mantua I whape ngei mai ia mātau au se talia. E lawe a kuai le tali I le po le tama whanau le nei e Samoa. Ina ia taalo mo au se talia o no tūlanga uma e mo mia iro na taalo mo au se talia. Peitai, makua whaake ia lava. Ia meo maningan ma le au atoa Australia. Ina ua pa mai le tala ma faa lautele mai le finangalo ma le mana onga o le antali po le sunga ia Joseph Swali. O ia o le a fai le mea lo mana o iailo na ainga mai se lava o na mantua ma mantua o na mantua. O le tu o lalo lava mo ia ina ia faa mua ma avela na langolango mo Samoa. E langa saua ilo talo mo Samoa. Eyo. Saua ilo lea ia ua taalo mo Samoa. Ia le whailana tau sila iai. Makua e se ai lava le mata alia o le taalo le whoialo le antulu. E le sunga ia Joseph Swali. Ma le tua whoila e whailoa toi foi. Silia ma le lua se lau afe le tupe na maua I lou a ao ma fola Samoa. E tu sai foi o le whaatala ula mai a le komiti whaafoe ma le pulenga me se foi o le teitefono a le toho Samoa I Samoa. Le sunga ia sua fafuina me se foi o le lantou wa komiti. I le teofoni le sa fatauina I la sotona I le na tenei. Le la wa whaailo ma whaalawa I tele mai I tātou tala mai Samoa. Ia silia I le lua se lau wafi. Ta la Samoa le tupe le sa awina ia mabaua mai le maau. So tātou o tiro mo le ngang whaamalo ma le ngang whaafteitele. Ona foi ta sile nei o porokalame sa lau alunga. I le longo puia li ina foi o le mamalu o so tātou o tiro. E ui lava ina uti le taimi.
sa fa mapu e mai ai lea fufuanga I peita o ka kou pe umi pe la titi o le loto atu nu e le mawhai ona tu ua I lalo malo tu titi whaitama po moli e toi le nganga wha malo le nganga wha whiteitele ia I la tau uma sa whangalo tau ma au ia e wha leo ma lima tu I Samoa au ala le au tova atu o tama whanau o lautoa Samoa le sa tau ina le taua ma tu o tātou le maa sa lafa o le tātou fua na mantua le I loa tele le lalolangi a e tango e kuko le taimi le nei e la vea mai le tātou fua le top 3 o fua wha o ngā so o le nei tausanga ioi a e tango le kuko le taimi le nei what's the most famous and used flag e te maua iau sa ili linga I lungo le kuko le rope tali atu Syria oi the flag of Western Samoa ia le na ona o le ngā ruenga foi ma lesi levo sa tu ua I tātou e tama whanau le lau to ai tau nui Samoa I le so le sunga ia Joseph Swali ia mai tau atu fo I na inisi o lātou atana tu ina mai malai valele me se fo ainga ia le fo ua mai tau atu o le ufa ato ai mai nai le lava hotel ia e wha atalitali mai ai leisi vaenga to tele ia o le tātou au le tō Samoa le la to ai tau nu atu I Samoa I le aso lua suma le fitu le whatulanga mai ai ia le vaenga lea ni sila nao nei whaupoponga I tātou updates ai mai se tātou si tātou whaasoa la vai me se fōle vaenga na au whailoa antu le tala o tole na tupu mai I puinui po I nai papa toi le ekalesia le asofitu o le toe fio mai 17 Adventist I nai le la talata tonu ma tu foi mo I la tau le tau e le o mau tonu le vaenga lea o le no fuanga locations lea e na la talata le tantou market Samoa foi lea le tau tua mai ai le tangata longo ale ya so alo setu e le mamawa la le driveway e aluanga I tua I le falsa lea ia ma le tantou market Samoa tu titi la vala talata e whaasanga mena I le Burger King foi le I papa toi ina ia whai ngofia I mo o tau le mafuta mai na tau whamatala atu le no fuanga tonu lea le ia I le falsa lea o le tala whavau le aso antonai te lo fol faso le al tatou proclame ia e tau tala lava fo I maleava e me se fo ia ua mai a fo I ona mantou so tai ma tua mantua o le sunga ia Daniel Eliu ia le tamama tua ia le fionga fo ia sawo ainga ia me se fo I o le falitua ia manisi fo I o le no foalo e tu sai la o le tulanga I le fal vela vele sa tu le mai ai e pe ana ufa yetu o le ale li fala u ia fasoa I se tua na I o le tangata ia o le sunga ia Daniel Eliu ia e le toi na ma le laina lona tua na I ma lona past lona soifuanga ia sa soifua e lava I tulanga ma ale o le soifuanga e me se foi tulanga tau kengi il vaenga foi leo le kengi le monkro mop e lo foi o informations na wailunga ma lava ua share publicly luinga la o le whametelanga ma fuona whai ela o whaasoa ona i ele so tanga iai ina ua whaatau nu ule mantou wa o nga Samoa le porokalame le lupe foi vau ese tasi le nei o au nanga sa mawhai ona whaatou ai mai ma talo sanga mai I mantou le tausanga na tenei e fia au mai nisi o la tau tama whanau Samoa o le e mwhaiona tau to e tapu e le o langa wha Samoa e me se o le so tanga mo lantu ainga identity ua tau wau ina mou e se atu o nisi foi wa matua mo tusia lo lantu so tanga mo lantu ainga o le vaenga le Grace Foundations now o le Grace Foundations ina ia manino o ile to tele o se wha alapo te potonga o silia ma le se fulu ma le ono o se fulu ma le fitu tausanga Dalu ona whaafuina. E le whionga ia li a taua David Leteli. Ma le tua fo ile tua ao le sunga ia Brown Parapini po le. O David Leteli, po le whionga ia li a taua. Sa avea ma pristine o le kengi le ale monko maupe ne tausanga ua tele ua tea. Peitai. Ina ua suia e le tua le soifuanga o lea usopo o lea tamali. Man tua whaatua tua na ilava. Ai tau mawhailo ma siona whale tua ia antui.
la ua te toe faia se porokalame fo ile le pe e toe feliwa ina ai le olanga o le tangata na leanga ai toe avea ma tangata le lei o le aunga la o le porokalame le pe it's a Christian rehabilitation e fa le nganga le fainga o le porokalame le la mafua i loa ona a ua le mafainga palola maitua fa te inga ia se tangata o lo ainga le ai totonu le na sori tu la fono a le mafai ona palola maitua ua le manga o iai le ainga ua le kalianga e ngiwo ua le kalianga e ngisi wo mai e masani ona a apa lola ia lea nga i le porokalame lea ua ta ua le Grace Foundations e fia mawai se mapusanga mawai se address fu ila ia e o mai ia itua ua levan te tauna entitled tangata lea i le palola peita ua le manga o iai ainga ua le manana o iai na ona whamatala ina ia whaingofie le ala fo ile ala ina ufai atu iai la uso o tanga iai i le uso fo lea ua mariu tangata vale ina le stonai ona apa mai la ia leo le Grace Foundations ma whaapea mai ia siata mal porokalame le lupe foi vau ese ma whai ona tātou ngā lulue whaantasi na ia whaia se vasenga Samoa se ia fisosoani ai fo ele ngata le whaale anganga ai o ngā tusa male anganu e toi tau whaafoi mai airo la tau anganga fia i ainga o le alala le na laina maua le mātou so tanga ina ua talia la wa au mai le lisi o ilan tau o le au mai le Grace Foundations ina ia mawhai o na o ina i le mātou vasenga Samoa o le sunga la ia Daniel Eli se tasi o tangata na saua i le vasenga lea ia le na la mafua lo le tau te sila mai ina ua mai ale mātou whaama sina o le kuata mua e pe anu whai atu e sa o ale tala a o le taimi o le atua o le taimi ale na e whili wa ina ili soifuanga o le tangata ila ua saufo ele se tangata e whaingo fie i tutonu le tau whainga o le tanto o le vasenga Samoa e mori mau fu ele to tele o nisi na i le vasenga lea peitai o le tau longolongo peia o le kala fui le tupu le whaatua i le tau longolongo na i ua i lava ina mawhai o na ia talia ina lona loto i lona ainga o mai foi lona ainga e asi mai le teimo le au ia mawhai ai le whai unga e me se wholona nau tai na ia whai alona la ei tāla na tatau matulanga uma manisi lava fo o ila tau sa kou fru le porokalame lea pe ana whai atu o le nau ta inga e tātou te le tu mau wai mo tātou no nofo pea i se tuanai e o le tala fo ia le tusi e ngā lulue mea uma mo le leo e alolofa i le atua le fo ua vatu se sao la ititi ya manu vao le lupe fo i vao esi e fisoso ani ai le ngaluenga te le le Grace Foundations ma le tua o tangata le o tau wina i tutonu o le porokalame le Grace Foundations i le ngi ka ngaka whaingofi wa uwa ai wa ufeiloa i ai se lantou asia singa fo ina wantu o whaanga solo le mantou wapisa i le ngi ka ngaka whaingofi o lantou o langa e tō fo i lalo pūlou le porokalame le fionga le Grace Foundation le fionga le antou a David le tele marsiona uso ya ula le tele ma i lantou ma sa i tutonu to tele fo nisi wa toe fo i o lantou ainga ua toe a uli le sootanga mo lantou ainga le vā ulu ngā li i vā o mātua ma whanau na fofoa o mātua le porokalame le Grace Foundations lea la iai tutonu ma le sunga ya Daniel Eliu ai ile soifuanga o Daniel Eliu sa iai ile mongrel mob ele se tangata fo ile le asu vai a e fua mai lai o ela o fa so le o te fai atu mai lona tala anga ele o se kanga ka asu vai le mongrel mob e lunga ile tu ainga ranking fo ile le o tai matulanga fa bena ele se tama tangata la ilona soifuanga ile tu na pita na ulu fia le nganga ina ia to e fa sa wala le la sa fa yelo mai ala matu por kalamea le cultural program ia o se tasi fo ina mantua fa manu ia ina i loto le to tele o mo mantua ia le tangata wa fo iwa o mai alona la e mi mikta ilona la e ia o to e maua na so tanga ma mantua e mai se uso matua fa fine ia o matua ia talia fo ile le tulanga fo ile ole a koe fa sa wala ia ai tupu ai loa male na mai lua vai asu taluai sa mai ai le matou faunga. Ryan, can you put up the other photo with the graduation
fa mole ole mai ale ole tanga ole songa imiti a ole anta lea ole anta muli ile solusu male no bema 2 weeks ago ina ua mai ale matou fa unga ia ole taimi fela le nga taila ufa ai ona na mai alo ia o malanga tua u Samoa ile to na male laina ono tulanga fo isa male mai o utama ia ole taimi fo ile na ngata ile matou tala noanga ia peita ia e momoia manu ele fati e saumala e tia ole winga fo yo la tala wa fu wai e faitau no tanga tai article ia o kilkilo ko fo ile tu singala au mai fo ele au fai news la to ole herald mai la to fo e tu stala i mainstream media enga o singa fa mata o si mai ole mena tupu ai ko a mai ale o langa tu wai la tu si mai ai mena tupu male fia ka usanga ngafale pui ai me uma e pi e li fa e foka sale au kuskala ia se me voile le na ya ile anto ma ia tau mo fai peita o te talitonu a ule o langa sui o le tangata e na ole tu fo ianga ke fa masingo o me mo fo isa fai le sunga ya Daniel Eli ile tu na wa mai a fo tu fo lenta le lunga fa mo le wa mai a fo tu sila mai ba wal kuspasir ko malo ia ile mantou vasenga mua o le ngangana pekinas le winga la fa ia la utala tou o soifuanga foi le nei tele ila tou e vave ai le meo le fa msinga o kanga kaya ile se fa be mai ia la wa ko i wa ile mea ngaia na matanga ma a fa pe foi fa be na lo la va fina ngalo ia e tau mai foi nai lo i se fa ma ngalo lo la valoto lo winga fo ile tau fa ya tu ina ia tau a fai fo i fai sa wi tala leanga na te le se taimi ma tau te tau ma fai hei fo e fe so ani e tapu e ma fe so ani e feli wa ina le soifuanga o le fo yuso mai le ngaruenga te le la Valley Grace Foundations ma sia ma tau valu ma sina le na ma tau ngalu lue mai ai o inana o lo ai ma o va ia tatau tau le leia e sui le kangaka soifua e yaile me ta ole o langa e yaile lainga kwa oi e te ausia loa makango ma yaile tua i lo soifuanga e mafainga feli wa inga ia peita ia ole fili lava ele mamoe e ye fo ile taimi o mea lava ole tua nai ia e toi tuli loa ina lava i tatou ai ole vai ole lona lua ole tu e fa no ai le mata ubile ile tulanga lea ia tatia ia la tulanga ile tau mafai le fili wa ina o le soifuanga ai ole vaenga o te fia fa mafa ile fa soale ole tulanga fo ile o le ai o se tulanga fa alo ma se fa ai tete ole tele o tangata i wa ia e la tau te fa ai tete mo la tau fa alo no foanga wa ta u no foanga pa ia o no foanga ua faa pa ia ina ma faa ma maluina ma ta uwaile sua fao lo tanto wali o le vaenga piko i whainga ka ngā e a fuai no tatalia le faa vela velea o le winga o le tala o le no foanga lea o le falesa po o se lo toa ua ta ua o se falesa o se no foanga e te tau ona mapu iai le o langa pangatia e te tau ona sulu fai i aile panguta. Mo fuangai? A fai ai mongi le upule launga inga. E te tau lau no tatou i o ina. O fale sa umala vai ele fa piko a me ua ali fale sa ai ai lea. Mea e tau ono fuanga pa ia nei. E te tau ona mapu maola i ele panguta. Ia ai le ma fai lava o nga mamoe le fili. E le ma fai lava. Atu ai fo ila te tala. Ua au noa se va, ua au noa se matau, e tilo ai le tangata, whaapeane lona loto. Wait a minute. Kau whaakalia li se ikau fo, se ikau se mai fafu. Atu ai fo. Se ikako kau whaakalia li ila ngā oro meala. Tusa fo i pe e ke le karikonguinga. Tusa pe e te le talitonuina le nano foanga. Ai la walunga ai lo ta mawhau te tauno ta whaalolongia. Ia walanga o lele maua mai nei so e ngā leo pese sa moa le nga whaia. E leo maua mai e leo mau tino fo.
o le alava fo'i e tuli matangau. Ai ole whaasoa whaalawa i tele ia e au ngā mo tātou leanga i luma. Leanga o le fo'i le i le vantu. Le whaalawe le sa tupu mai o dara. Mana tua fo. Pa ua lua i le toru tausanga taluai. Ioi. Se lua le toru po le wha a tausanga taluai. Ma kua le whaina tupu mai whaina incident i o dara. Le na rua tua le sika ngaka kulo wa whaakama ia i leanga ese. Ai whaaloto i whale mai fo'i. Ia si toi ina le masangi o la ngame whai o le alo e keur whare sa ma lue tāle longo matulanga whapena. Ia ai te ua o le winga lala nā le whai antua i lau tala masi i o uvaivainga ma le motu ngā awhar porokalame. Ua lea ia se o la whaalo alo po se ava ma se mi ngao. E tau tau fiofi mai ei whakali ea. O le Maota lea, o le nofuanga lea, o se nofuanga i pa ia ua whaama maluina mo le tua. Pe ua sākia ea le hawa whata. Ia, pe ana o whai etu. Tātou te le whamasino ina le soifuanga o le sunga ia tani etu. Au le kualanga o ia e whamasino. Antua fwoi. E kukusa ale aso e kasi ma aso e keli. Ia le na. E ke ua e mao sa salu wai whapea mai e le ailanga wa mama. Awana ingalo ia tātou rupang kāfu i le lunga o sākou. Aia. Awa ke ngalo ya tātou. O yukanga wheo ai ma Yesu le ke leo kaimi. Langi kaimi ngā wa ai ma muri ya Yesu. Langi kaimi ngā wa ai pe ke luma avea makama wha moi ngā Yesu. Ai kau mai le li wha ola lunga sa kau lo ai whafiki. Awa ne ngalo ya tātou le nā mea. Ma le aso e kasi. Ngā upe ele paunga ai lo le paunga le ai o le alo mongia o le tuar kanga ka le upe mai o aukafa. Fa mai lo malangkala. E fio ye lo malo mangkua mai. Fa mai e kala Yesu. Ele fa mai Yesu o le aso inga e koe fo ie koe kokongi au me le anga sa fai. Ele fa pe mai fo Yesu le ai o too late. O too late le anga o e o le makua e kai kengi. Wa kele lo fa la fua no ai ma se ngamea o le so tate fantasi ai ma o le paradiso what a beauty o le aso le ngei ka ke fa kasi ai mo te lo le mea la yona tau ma fana lo lo ntoi le alu sia uso what a place e avelo wola mankofo ele fili kan ye lu fa umalo na ola le temile e feololo mai pe anga whaapea na tanoa ia tu lou le ngangana, matangata valeina na ia mapule leo na tono i o loto alfasale ai. He was at the right place. He was at the right place. Ia, awanga le mea lilifa i lo fina ngalo, malo vai. Fai foi la ua, fai ua tuleo la utala. Na fai atula uko meni lungo o le news na au mai ele Herald. Malia ia. Fai tula la ko meni ai. Upu whapea. Ia. Ele popole le atua ilo tua na i o le tamalea. Ai sila ilona neo, ilona so. Ia. O fufuanga fo ia le atua. Ia. E pulea ia na fufuanga i. Ai fai merko mengi ele si kangaka. Ila ko mengi te ilo fo. Ia o ko mengi lava fo i lona lotu tinga i le misi o le maftanga. Ai fa maila na tala. E sau le ko mengi pesi tangata fo i le fia e alu se loku. Ele taritonu fa maila na tala. Ia. Anga fa apea e sa o lai fia le atua. Pe ngai fo i lai pui e le akua langa o le fale o le atua lang kupu. E kakau fo i langa nga pui e le atua. Ai. Mai ko mengi fa penga ia e ile si taimi e ke ngau ai e pe ile atu o lo loko langa e avelo nau se mea ma me te fa pe ile sa ka wa ile atu nga sa pui nga sa we po e se tu lo le la au malo si pe ka ngoi fa suru le ile luma pe tango fa se awa ele operate fa pe na lo tanto tu o ia e te lengese lo na to sa a ono na lo e tu maulava a faya o lo
o le taimi lea o le alava le tūlanga iai lau ai a o le atu la ngai pe te oti nei pe te oti tai au pe te oti se lau tausanga e tasi alo tātou au wala e kau ke ui uma e le tūnga mau ina ia mwhawano tātou atu le isi lalo langi le lau ngai na le nei taimi ia ai ua whapena i le whasoa i le nei vaenga o le afiafi ia ono le whaate ia fo i o le loto ai mai se fo o le vaenga i tūlanga ia o le alae ta otoi tūlanga le nei ia sa ili linga fo ia maro le malo ia ai mai se fo i o si ainga fa mai se atua i le anganga o le prokalame ia maua le anganga o le atua i le tamama tua ia e lau fionga sau o ainga e liu mai se fo i o le fale tua ia ma le nofo ialo ia mai se fo i o le whanau tangi mai iala lo ainga ma pelenga o paolo fo i mangafa ia mai se fo i lantou e va la lanta le so tanga ma le fo ia uso ia o le ale tūlanga ua iai ia tātou talia ia le soifuanga le nei e le ini e mea anto atoa i le nei soifuanga ia ai ia maua le wha whananga mai le aola vea i o le tātou whaola ia o i la tau fo i wa te lelo la tau malama mai i le atua me se fo i o fufuanga le atua ia e le so ona pole vali ia so wha penei o le tatalo fo ina ia ua ne i toi tupu ni tua o patatua e ia fo i ona tatalo atu le fionga le antaua Dave le tele ia i la tau uma matama whanau o loo mio whaatasi ia ma militino whaatasi ma kengi ese Mongolmo Black Power o uma isi kengi ia fa pe fo i ni si Samoa o loo ma whai ona maua le nei porkalame ma le nei tua lalo ia wane i ngā lua ma wane i a fia fua ia foanga ele i whaimisa o la fo ua o le ale tūlanga ua iai ia tātou tau mwhai fo i tātou e tau si le file mu ia e meiso nei yaso o tātou tūlalata i vai vaa whai o le nei tausanga o le patipatia o le whanau mai o le besia ia e tātou maua le file mu o le file mu konguanga o le vana mai i tātou ia ina ia mwhaiono tātou no nofo ai mafusi ai le whau o malo ia i le whea lo whani o le whasoa le nai le nei vanga o le afiafi e lungo le tātou porokalame momoli tua i le wha malo ma le wha afteitele wo ma paanga ma mai le tātou porokalame nei ia e uia fo ua dala wha vau ia pa ia fo o leitu sio mātou ainga ia walango o sa tupa itea leitu malo si o le damalea ia mātou ia me se fo nisi o itu te tele fo ia ai e uia fo na o ia le ngate fale o le ala taua ia me se fo o paolo mangafa ia e maluai ona o le tala wha vau ia ai ia tātou talia e le dei taimi ia mea o te tupu le soifuanga ia maua fo i se kirisi masi fia le aso atai au ia o le ai le tātou whapitoa ma le fionga fo i le minister o tangata tātou moto le Pasifika e le o toe nama le laina o le ua wha mapu e yurungalu lana wha sile silanga alo ia e tu sa ai foi o wha moe ngā mo le tausanga fau e meise ia o le toe awai ai tūlanga wha porkiki ia e meise foi o le tau vaina o le nfoa mpalota o le tūmalo mangele ia awa fo o leva tausanga silia mai le sfurfitu tausanga sulima le suono tausanga ia o tautua pea le fionga iau pito to fai to solo so William Sio ile no foa o le leipa i le tūmalo mangele whaate ia foi ia le whaalongolonga me se whaafonga le anturu ia le amawasona atuanga foi nisi i le aso atai au i le tātou whaataritala i lungo le tātou proklame o le taute iai tau lungo le proklame le levanga le fiafi au ri tia le tua to e taimo le rei a fiafi wa le uwha solo ina pongi sa amatou ia au nisi o aturu o le kelo pero e mafuta mai me se tātou aturu i Samoa ma le tua pe ia o le aso atai au le ese e ia le pale mene se tātou aturu o le so le sa faile la tou se inga fata itai ia mafuafua i fufuanga mo le aso atai au ia tuli matai e tau manga o le pale mene le aso atai au le te vavai e tuai ai mai se le ngata o le ua matua avanoa le no foa o le tu malo vai maunga le sa tu la mai ia le sunga le pali po o le fionga ia te puru Nikoli heng o failangi le folonga fa mai se foi le nganga o le tua
Ia I ainga wo ma pelenga paulo foi mangafa. Ia o le fionga le sui mandu. Ona o le vala au le tua. Ia me se foi o le nei taimi o le soifuanga ua tātou la lata ia sofia fia. Tasila na mea mauti noa le ua iai. O le aso foi atai au le atu tuli matanga au. Ia se o tātou lo ai. Po feo le ata o to iai ia suanga le vatele. I sui foi ia to lua, to tolu. O le HRPP. Lea ua whaamawai alo ia mai male pati le HRPP. Ia aolo ia ila varo lātou nau ta inga mali tari turunga e aono lātou tu mau. I o lātou no fōa au I tu malo. E a veo ni sui tu to tasi o le mota. O le amba wala sona au te lenga ma se antoanga i le anso antai au. Pe ata ita ia tua I se sui fua ma se malo si mai lo tātou wadi I whaola. Ia ona tau runga lo le program whamanga o se manga o le tau tumari ila fui fonga vatele. Tua le tuu i ante o Samoa. Moli fa malo mo fa tai tatou company la no sua Tasi Market le ngata fo le tatou PacificEzy money transfer Pacific 40 mai talo fa voucher ngata le Maota Samoa pam kesi Vaetele ia le fa ngorina fo ia le Lucila property and Realty Samoa ia manisho tatou associate sponsors hourly le tu lo fa tele tu mo to tatou filo ila so tayau soifua ma ia manuia. Oh wow. Come on, make fia just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Sao điều số, con ai xem mày sao cũng quen anh chị phạm tội là mang lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue, okay. Chị phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Fa Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu no mau. Tonte pia fia ona pia mo o Samoa. Papetai la pia mai. We will see you again. God bless. PacificEzy le masina ato o te sema ma maua I lo wabro en tonu manu malo ai I whaino matupe ta I lua se lautala e wha se fulu o sa mia mo la fa bitoa mo le kiri se masi e se fulu whailo ngai se ina I venga so tektasi e a fuatu le stona I se fulu o te sema aso se fulu fitu lus fulu wha ma le stona I tolus fulu tasi o te sema ma le tuala na whainga pa anga ma le moana rinto si Samoa e te le tavale se te fili mai ai e whetau I maso se wha amoe moe mo di si whamtalanga wala au le PacificEzy I le ovalu se lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa walu wha ia maru I tele le kirisimasi ainga umo Samoa whawitei tele le langolango I le reitusanga PacificEzy o laupa anga mo tupe wha mamoli I Samoa.
Lucila's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties.